ovaj sjajni proevropski zakon o javnom informisanju i medijima garantuje slobodu mišljenja i izražavanja i slobodu medija u skladu sa najvišim međunarodnim standardima Evropske unije, Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope. Ukazaću, pošto pažljivo sedim svih ovih dana, apsurdu ove rasprave o amandmanima na medijske zakone. Evo je činjenica da je za 10 sati rasprave o amandmanima samo jedan poslanik opozicije govorio o njima, to je gospodin Gavrilović, a da svih preostalih 30 poslanika opozicije uopšte nisu govorili o amandmanima koje su podneli tokom celog dana, a ti amandmani su glasili briše se. O raspadanju i stanju opozicije svedoči i činjenica koju smo ovde saznali, da se raspada stranka lažnog ekologa Ćute i ta poslanička grupa i napustila ih je ovde čestita gospođa Nikolić koja ovde sedi, ja vam se zahvaljujem, i mi smo se, da vas sve podsetimo, oduvek od početka ovog mandata sa poštovanjem odnosili prema vama, a ne samo danas. Dakle, član zakona na koji sam podneo amandman govori o izdavačima medija, pravnim licima. Izdavači medija, pravna lica su i Telekom i Šolakova Junajted grupa i Junajted medija. Najbogatiji Srbin je, da podsetim, tajkun Šolak, poslovni partner Multikom tajkuna. Opozicija, Šolakovi mediji i kompanije, konkurenti Telekoma nedeljama šire neistine o Telekomu i medijskim zakonima. Kažu da u Evropi države nisu vlasnici medija, i te kako. U zemljama zapadne Evrope najmanje 12 zemalja su vlasnici medija, često većinski vlasnici. Podsećam da su mediji Šolakove Junajted grupe, Junajted medije, TV N1 i TV Nova S piratski mediji, privilegovani od strane Luksemburga, nedodirljivi za naše organe. Srbiji, inače, pošto oni ne plaćaju nikakve naknade, to nanelo štetu od nekoliko stotina miliona evra. Šolakove polulegalne kompanije stalno satanizuju Telekom, jednu, danas smo čuli, najuspešniju srpsku kompaniju koja je glavni konkurent ovim kompanijama. I ovi zakoni štite, i s tim završavam, srpski Telekom, naš srpski Telekom, i svaka čast Vladi Srbije i premijerki Ani Brnabić. Sa Vučićem do pobede. Živela Srbija.